yang dong police department bila hak ya ka notice dikong yang am ta kasi one week sadar police station ban ay ka statement by day ban ka case ka ba register persya ini kung kinoilang kung kadin suku kami ya ka case persya yang ila ay ka police department hi bat lapengat ki babun ki kendon dong ka IPC kumju dong ka MMPO by day pagatuka sni ka ba na kalyang dong kaseng ila alet bandung hak apply track hanti ako lum survey di kakum kajing awan dong kutulit kumangalong na do menen bahaba ka police department dan kot ini ikloy banwan ban yesim bentah kanika jingkoket kakum juru lada pengat di kes persya ini lada kan kes kapoe pokut di hadin bagi kulit kinde la kadong kami na kalyang kadong ni ngin yesim bentah kata ingim don ni ban keren persya ya ka police department ni yanu dari kumba kalong i na kalyang do kaseng